لسر نزدیکبوونا ناوەڕە رژیما سووریە و تورکی دە سبەرخۆبدن میوانخوا برێسەڕۆنی علی نویسکار کون هەمرە لە سجوا ئارکێس لە بۆرێسە برێسەڕۆنی دەستپێکیدا ئەگەر ئەمژداوین هەلوێستە رووسیا دەست پێ بکەن دەبێژە هەول تێنەدان دەکو جوینێک دناوبەرە سەرۆکی رژیما سووریە و ئەردوغان دەوەرە ئەنجامدان دەستپێکیدا شروعاتە سەرڤەیەکی چیە؟ سپاس دەم باش و هەروەها سلااوێ من ji temaşevanên were. Birastî çîroka ku wê civînek di navbera Erdogan û Beşar Eseda bê damezrandin yan jî wê bê girêdan ev çîrok ne nû ye. Eva car bi car ev çîroka tê gotin lê tiştê ku girek em li ser bisekinin bêjin ka rewşa ew asta têkiliyê navbera rejîmê û rejîma Tirkiye da bi çi awayî bû. li gor xwendinê û di baweriya min da ji dema destpêka şerê Sûriyê heta rojên îro ew têkilî ticarî qut nebûn û ranewestiyan belkî car bi caran kêm dibûn lawaz dibûn li gorî berjewendiyên her alîkî lê ticarî ranewestiyan ji ber çi ji ber girêdanek bingehîn di navbera her çar rejîmên ku Kurdistanê û miletê Kurd dagîr dikin yan jî dabeş dikin ew e ku karibin rewşa xwe biparêzin li gor nexşeya ciyosiyasî a li herêma me yanî. Tiştê di jî Rûsya xwe diyar dike û xwe jî waye wek dewleteke hêztirîn ku berjewendiyên xwe di hindir Sûriyê de hene û her wiha jî dixwaze bê naskirin ji aliyên hêzên navdewletî re jî ku rejîma Sûriyê di hembêza Rûsan de ye tedî ew jî bû sedemekê ku Rûsya leşgerê xwe jî derbasî Sûriyê bike û her wiha Rûsya fişarekê ser Îranê bike ew jî derbasî hindir Sûriyê bê û her wiha çekdarên ku li wê derê jî kar dikin dibin xizmetên lojîstîk ê Rûsan de hene yanî. Lê ez dibêjim eger hat û yanî civînek wiha hate girêdan wê tiştekî nû tune bê ji birî parevekirina berjewendiyên her alîkî. Belkî xwendinek Tirkan di destpêkê de hebû yanî li gor tiştê ku Sûriyê rû da û li gor ragihandinên dewletên zilhêz ew jî gihîştine wê bawerî ku wê rejîma Sûriyê bikeve dixwastin pişka wê de paşeroca Sûrî de bi şêweyekî dihebe lê dema ku li pêş wan jî zelal bû ku ev rejîm berdewam dike îcar li cem wan jî ti kêşe tune ku karibê pirrekê di navbera xwe rejîmê de çêke lê ew jî wê bibe li ser yanî qurbanî tê de hebin ew qurbaniyan jî bi dereca yekemîn opozisyona Sûriyê yên ku di hindir Tirkiye bi xwe da cî digirin. برێز ڕۆنی ئەگەرم بەحسا باندۆرە vê نزیکبوونا یا کو تێبەحەزکردن ناوبەرە تورکیا و رژیما سووری دەبکەن لەسەر ڕۆژاوای کوردستانی وەکو بزانن کو هەبوونا لەشکریە رژیمێ لە دەڤەرن کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی هەیە هەروەها تورکیەژی بەحسا ئەنجامدانە ئێریشەکە بەژایی دیکە دێچاوە ئەف نزیکبوون باندۆرێ لە ڕۆژاوای کوردستانی بکەن. Birastî cî mixabînê yanî anha tiştek li ser erdê nehîştin bi navê Rojavayê Kurdistanê. Anha nêv lê têkirin herêmên Kurdî yan nêv lê têkirin yanî Bakur û Rojhilatê Sûrî ev jî li gor pîlanekê hatiye yanî aliyê Kurdî jî tê de tewambar e û her wiha berjewendiyên her rejîman jî li ser wê digêne hevde. Tedî ana Efrîn naye xwendin di navê Rojavayê Kurdistanê da. Her wiha Kobanî ji Qamişlo hatî cudakirin e. Îro tiştê ku dixwazin bibe ew herêmên di jî ji hev de bêne cudakirin yanî. Berjewendiya Kurdan ew bû ku Kurd karibin bi yek helwestî ya bi yek nêrîn ya bi yek xwendin rewşa xwe ji aliyên navdewletî re pêşkêş bikin lê mixabin ew jî nebû. Tiştê ku îro jî dibe ew jî cî mixabînê tedî Tirkî car bi car fişara dike ya jî çavsoriyê li Rojavayê Kurdistanê dike belkî li gor nakokiyên siyasî di navbera her du aliyên Kurdiyê ku em bibêjin her du aliyên Kurdiyek desthilatdara yek jî opozisyona dige wê radeyê ku aliyek tenê lê temaşe dike aliyê di jî xwe wek xwedî xak dibîne lê ew jî di baweriya me da hem cî metirsîye û hem jî yanî şaşiyeke gelekî mezin e.
افدا سلادري ايرو لسر عرده لغور بيلانا كي هاتي لغور اركدانا كي ريفا بريا ويدكي ما خواست نخواست واي يعني آلية دجي ادبجم غرق اوجي لخوا وگره لسياسات خوا وگره ببینه اوجي بر پرسيارة جبر وي حريمه دا چمكي تشتي چيز بن گريداي بنا توا كردن نه گريداي ب ناكوكين سياسي نابرا اف آلي و واليجي وعد تيدگم كسي كو ايرو لروشا كردي دنيري وك كردكي گريداي كردايتي خوا دب جاردل پیشوی هنه یک ج آلین دستلادار را بیجه بس اف پیلان و یک جی آلی اپوزیسیون را بیجه گرگت ملت خوا خودی در کوی و هلوست خوا روم بکی تشتی کو ترکی رو بسر روجاوای کردستان دتینه نه تنج بو پیاده یا پیاده وک بویا بهانه یا که اگر ترکی بخوازه پیاده تو نبکی جدرا کو پیاده جدر کوی لوه دره کانه یعنی تو نبکی حتی روزین ایرو 3 ساله 40 ساله شر کته گوتن دنابرا پککی و رژیم ترکیه دا تا انجامن کو ایرو ترکی لروجاوای کردستان دیگه تا انجامن بوه شیوه ندا او جیته و واتای کو ترکی تنبونا پرسا کردی لوه دگره نه تنه تنکرنا پککی يعني بريس روني اگر ام بحثا جواكا ناف دولتي بكين هلويستا جواكا ناف دولتي وكم زان کو پشتی شورشا سوری دست پیکر هجمار کم ازن جالی ناف دولتي پیوندین خو رژیم سوری را براندن لسر جبر رفتار و کریار نوی لدیجی ملت سوریه اگر ها جواكا ناف دولتي هلويستا بسطینا درباره وی نزیک بنا نابرا ترکیه و رژیم سوری ده سياسات ناف دولتي بنجاه نوي برجواندية نوينا برجواندية وان دولتان نه الوسطوان جما في مروف درت كبي جرق امجي كرد في يكي باش تبقن تجاري تو هالوستن هذه ناف دولتي نهاتنا لسر بنجهن مروفاني يانجي بنجهن ما في قلان سروي نهاتنا تاني برجواندية وانا سياسي اوانا دونا بنجهن برياري وان حتى روجين ايرو تو بريار يا تو نيت لجم تو آلين ناف دولتي تنك ونخشايا سياسي اللي في هرمي بيقو هرامدن جبر ويجي ادبيجم ايرو امريكا لروجاواي كردستاني نخدي باندورا بهسترينه خدي باندورا بهسترين لسوريا بتواهي روسيا امريكا جي يعني تدي جار جاران هر جارك راگهاندن که هولدان که جی لیدوان که آلی امریکان درد که امریکا گریدان آن بیتر به عراق ویا نبرو جوای کردستانه لید خازه ما بس تعمل سوریه لید خازه دریا کشه و پرزگره که ایرو سوریه ده هی هنکی هبون خوا خورتر بکه ادبجم آلی ناف دولتی جی لگور پیلان روسان و امریکانان لسوریه چبه و هلوستا آلية ناف دولتي جي او با ياجي وبه هالوسط بمينه دبا جار جاران آلية يعني برپرسكي اوروبي راگهاندنه که بده یا لیدوانه که بده لیوه تفشاره ویل سر عرضه تنبه روشا سوری بتوایی باش برسام یا داویه بنیزیک بولا نابرا ترکیه و رژیم سوریه ده چه باندور لبریار ناف دولتی یا درباره چاره سرکنا کریزا سوریه بکه و هولن جبودیتنا چاره سرکی جکریزا سوریه آنها مدید اوقاس کنگر جبو پیشروجا سوریه چل آسیتانا و چل جنیوه و چل درندن هاتنا گریدان به تواهی مانا به انجام جبر چه؟ جبر کسک ایرو لپاشروجا سوری وک ام خلق سوری و بتایبت جی ام کرد وک ام لیرنرن کسک نمجولی ویا روشا سوری کریزا تیدا ایرو دناف برجواندین و دولتان دانه جبر ویجی ادبجم تو پارا تو کسی د پاشروجا سوری دتنه جبلی برجواندین دولتین زلهز ایکو ایرو لسر سر سوری جی گرتنه برجواندین وان تدانه خلق ما بتواهی لسوری جی يعني تشتي كوج كريزا سوريا ورقتن خون بو ويران بو كشتن بله قالك سباس جو ميواني من برس روني علي نفسكار لسر شروعين كنت دانما